Nakon završetka prvog veka filma, epohe do sada najvećih globalnih kataklizmi, stanje u domaćoj kinematografiji se čini bezizlazno očajnim. Najviše od svega su pogođeni bioskopi, a situacija u Novom Sadu, gdje je prva bioskopska projekcija održana samo godinu dana nakon prve projekcije Braće Lumière, posebno je teška. 1969. godine Novi Sad je imao 8 bioskopa koji su širili horizonte filmske spoznaje među generacijama Novosađana. Arenu, Zvezdu, Slavicu, Narodni bioskop, Jadran, Bačku, Dunav i Radnički na Detelinari. Trenutno se u funkciji nalazi samo jedan sa osnovnom bioskopskom namenom. Napuštene bioskopske dvorane u Paučini. Filmske arhive prepuštene zubu vremena i glodara. Potpuno izumiranje institucije tapkaroša. Nastupilo je doba opšte dekadencije, propasti i 100S se daha bez filtre. Da li je sve zauvek izgubljeno? Hoće li se naći neko kadar da promeni stanje? Upravo kada se činilo da je sve nepovratno izgubljeno, kao i svakog decembra u zadnjih 8 godina, u najtežim uslovima nestašice i zime, uz koordinirano napredovanje antifilmskih snaga i svih pravaca, kontraofanziva za spašavanje svega filmskog u organizaciji Kinokluba Novi Sad pod nazivom Filmski front 2010. uz sve muke i poteškoće nezaustavljivo kreće. Polet i entuzijazam filmskih radnika je vidljiv na svakom koraku. Štab fronta nije ništa prepustio slučaju i svaka aktivnost je detaljno promišljena, isplanirana i počela sa sprovođenjem u napred predviđenim rokovima. Pod sloganom "Ako nema bioskopa, izgradimo ih sami", frontova inženjerijska prethodnica je otpočela radove na izgradnji bioskopa sama. Nikome nije teško da uloži deo svoje snage i pameti, što udarcem čekića, što dobronamernim savjetom kako bi se razvilo neukaljano platno filmskoga fronta. Podrška frontovske internacionale neće izostati ni ove godine. Drug Vasilis Burikas, generalni sekretar eksperimentalnog komiteta Super 8 sekcije filmskog festivala u Solunu, je došao da pruži podršku i da svoj doprinos u borbi za očuvanje svega filmskog. Drug Burikas pred sobom ima zadatak rukovođenja radionicom Super 8, u kojoj će se vršiti obuka u snimanju i laboratorijskoj obradi filmskih uradaka proizvedenih u ovoj, činilo se zaboravljenoj, ali zahvaljujući kinoentuzijazmu, nostalgiji, elitizmu i fetišizmu ponovo aktivnoj filmskoj tehnici. Ništa manje uz druga Burikasa, na filmski front je pristigao i drug Karpo Godina sa isključivo jednom misijom da nam presudi ko je ovogodišnji pobednik filmskoga fronta. Njegov dolazak će nesumnjivo pomoći da se rani radovi naših frontovaca ne pretvore u splav meduza. Usmiraj prvog dana na frontu. Frontovsko platno je sa ponosom razvijeno kako bi se na njemu prikazao prvi film. No odmora i praznog hoda nema. Novi dan na frontu je pred nama.